这是我的无给了给你基础，我不别无过可怜的无给了给你基础，无给了给你无莫不基础基础，无给了给你无莫不也不基础，不也阿给了列的无给了给你基础，死了结尾阿罗列的无给了给你基础，无给了给你无莫不基础基础，无给了给你无莫不也不基础，不阿给不马可法为无给了给你基础，目结为不阿莫的的无给了给你基础，无给了给你无莫不基础基础，无给了给你无莫不也不基础，不阿在的查他是呀，无给了给你基础，我在丢罗阿米切罗，无给了给你基础，无给了给你无莫不基础基础，无给了给你无莫不也不基础。这里哭一天饭色，一天饭色。
Tsali ku Diekepu Diekepu Diekepu. Tsali ku Kesiezie he sore soru. Kesiezie he sore soru. Abu acrus făceți produs
是给，阿扎扎耶耶托的这是呢，阿给瑞给给没些人们么，写到丢里阿拉维国，阿瑞丢里阿布阿耶这是列，我若不布阿姆和西马耶，目的所耶阿布波塞给彻底，阿波塞罗莫波里布里罗，瑞瑞热瑞波阿给亚乌，西瑞给谢阿拉维国，阿瑞多瑞阿美姆西给多是，古年莫祖波塞给塞给多，我阿拉特这辈所给给塞的，我给给过不把给多出。que me rete do ce tonielo, se va che she alla vigo. Jehovah Pelevinuo, mum Kevidzenyü, Silerono Kidzenu Hulitio, mu Khedi ni badatio. Jehovah ginu nilie, sitsepoe nu kemengu kokanzitio. Nchau kapie Jehovah Tsali, mu Pelevinuo, sitsepo su tsitio. Ziupo nkemia to separ ke jem histio. Jesus Christa urhali Ketau zanu, Keni sedi chedo. Porque masatsanu, porque shukinu lerkelepete, que lu presiawe, siro online nunuri, que penyover, show que bapete, que lu presiawe. Chedo, uko kehunu, uko pastor, tsakavor, pastor sehu, mu pozemia kropo vordi, gershunu, uko ze, reshoba, mu kendisedi, uko pete, pesisiawe. We are very happy to have our friends from Karbi and friends from Shan. I, on behalf of
Khedi Baptist pastors and believers, welcome you to this morning service. We hope to have a blessed time with you. Chido, uko Kerüsuo Kehuhanu, Zaputsus Ketoliro, uko Ketou, and no Kevidzenyü Mere, Assistant Professor, Shalom Bible Seminary. Thenuko Kesiezie, Khoukuovilie Hesuru, Khoukuovilie Hesuru Tselitio, Mu Jedo Tsali Krüta Ketou and no Phoukuovilie Kesiezie, Mu Eli Kethokhrienuo Pienyü, Unyebuche Puti Sekelie Tselitio. Khoukuovilie Hesuru, Mular Tewo. Zapudiebu Ketherü Puti Sekelie Tselitio, Kethodie Kephrü and no Kethovilie Sachü Bu Kewe Presidio, Engineer Ketou Linyü Bu Kesau Presidio, Ukola Theja Chasakedu Filiro and only Ruokuohenuo Mepfhüo Dikon, Mepfhüo Eli Pelevinuo Mechülho, Ukobuche Ketherü Puti Sekelie Tselitio. Isaiah tutetenye kusoku gerenunu geretenye. Isaiah chapter 7 verses 10 to 17. Isaiah Emmanuel Diekepu. Jehovah ahaskipula dishe. Jehovah nikepenyofeki zasipu chalye. Sobu siol kesude sulye.
Mori tigide rekrilie. Deri ahase pudi a chalilho. Mu a Jehovah kedolilho si. Site Isaiah eshe siro renelije David kiu nye temie ke huke tsewe matomodi nye uke penyoperi ke huyame. Sela nipu potio zasipu pie nyetsetio. Hare remye fepwe nunifetio te mu tepunyomie po penyosatio mu po zatopie Emmanuel tsetio. Pue ke show melie mu ke view ke dasi ke parki pue tunyo zekie mu Mepfhüo tsetio. Ke krila mona unyo yoe ke show melie mu ke view ke dasi lie ke monu. Noe prike ba ke dinye kidze ruotatio. Jehovah no mu ntemye ko jiu mpo tsanyo kiugi Ifreimwe judaze ke koketashie vor mozolio ketze tisozapo Assyria ke diu zevor setio sita seketso. Corinth Mieko Kenyü Pengu Keredieno Mepfhüo Ketho 2 Corinthians 5:14-21. Kekrila mona Krista Kephrü tho he hasetote mi pue petela shewaketa he pelete sala mi peteri shetazo mu po mi petela shekawala kehuburi rito kesako utho ulamona ula shesadi sheketaula tuliketozo sala he chiyawinu themienu leginu mi puri ru bekri mote he tieze themienu le se Krista zele derichiwe he simote sala themi ko hupuri Krista kitsa bataro po themi ke satsate ha kewe ko jete mu hari papeteri ke saprete deri het sabie hebu Kristala pozevi laketa mu kezekevi litho ka heketse uke penyovakinu ha petevorzo mu suse uke penyova Krista ginu kizubu poze kezevi lalie sidi mie ketzo kemuko se mie petzo samote mu kezevi lakelie litho bie Hepelewate Sala he Krista suketsamie ukepenyofe heginu hapuya sala Siro he Krista sunu Nibu ukepenyofe ze kezevila lenu puya Ulanu kepuma simoto ketsu tsepie kepuma tsuwa Sidi ubu boginu ukepenyofe kemietonu uya nilye Tsatsilido. Tipe sotogi ke ba ke krie nchu ke Kemeza ke kotopu. Ipu bejiwe no heko krie le Kethodie. Heko le ti zo le mozo shiri. Heko vo krepetyo zo shiri. Nke krie ho heko ze sidi. Heko kalazevora. Nipu bavadoho hari toke sogola bejiwe nipu heko mhozenu ketachmie mhozenu talisgamo no heko siwe nipu derin ke krilanu no heko me pupu kete release cd Heko ngumeji sidi ya kazakola beji. Nipu heko chiti honu heko mhozenu simudi chewa ya kaza mhozenu mvad nzoko vadzovedi heko nipu nza kenga
Hego hap granu ni motsatu ketsokola. No ngumeji di hego kajova bi hego tsuji. Kethrie pu kinu kajova gelie ngu gelie ki deburi hego ro vishi. Nipu hego ngumeji di no hego katachape ko nunu hego kejo ko vabi hego tsu. Shiro nipu no tie hego bunu medoko si mu medoko che zen legedo no ngu mejidi hego cross mu hego chepe ko sachi Kechakechü pu no hego samoso shiri nteja hego nguli sgamoka bi hego tsiya kazagola nipu beshiwe hego bunu kevikasro teja hego buhulegalho ngugelego lam beshie hego hako hazo shiri nguzo shiri nipu ntelestiamo hego ntejelestiagamo hego bu nipu hako hasidi ntejela legevi nipu no hego mepu bugaza krusachi nipu no buti ke vibi hego tsiagaza hego bunu sekos sedi nipu lanu lule ke vi mhasi nke kopie hego mepu bugaza tsepenisichi ke nipu hego nke kosemoliro nipu kijao no hego Volkrava dodale ke vi maka hego huvaza nipu no ngumejidi hego chaptamu hego zedi hego che benisemu hego che bekusuji ke nipu shiro no jedo hego bu butige vi ha ngugelie hego ki deburi nipu mpejieshi no tisokasa kevikasa ro hapetego nte jangugelie hako hapetego la kethejibi njia nipu no ngumejidi no tie hego bunu he pastor mieko Dikon mieko kehu siri je kehu za no sokosonori nte jabu miepubu geta gi vogeli tsache ukel hu kapie ntsadi lietse tuya gaja nipu tekel hu hakhala kete jibien zia shiro nipu non tion rupu bunu miepubu geta tsaka sala sakeli tsache sake medi nipu no jado bavado haunu heko mfa mengudi vor geta betego no heko Ropam his usuri, tsepe rosa, heko nie quarters of sherry, tsepe visa di heko bu fen diesidi, nipu diesenul humu, medogonul hudi, nipu nzaputse pregali mitsuche. Kechakechü nipu shironongu meshedino tie, heko temeka gra, kemejie upie mesidi. Hego si zole gomo temika graribawe no ngumejidi sukuhari zebali tenu gera gesro uzo fekeri getapete gonu no gekruhi nkinu rabinguli kevi zogeta hego bu mpeletudi yipu nkinu gekrusogosa nguli di kokeli mietsa prekeli mietsa je no ngumejidi no jedo hego zevor gesake mie hego nrashudio di kehuchie tsebekaba betego no ngumejidi no krusa tsebekusa ubunu nipu nzapu getsa hagohanu nzapu tsedi nipu Kerüsuo mieko bunu shiri, te jangu pregeli mietsuchi.
Kethokhrienuo chế độ địa sẽ vô đi nữa hiệu quả vật chất cái điều hiệu quả nhiều Kevidzenyü seri la bешie no tie po Krüta po Phoukuovilie ni po tie nu par que tu po die po que le que me do pe te que kalidi ni po no tio hiệu quả mi po que ce rts mo hiệu quả bu nu ni po die ko cd hiệu quả chế pe ko le mo ni po nze ke Pienyü di huli ke vi no ngume ji di he ko me pupu ke tsa krusachi no japie ha pette ko he ko nre shuvo ke tu pette ko no so shiri sichi ke kini pu shiro temi ka kra vorli modi kiti ki no no so shiri nre shuba tu no so ko siri zebali mu no so ko siri krusa ni pu he ko ha po kri ke tsana nu nre shuo mu ni pu die mfen die ko ren vodio no ngu me jedi nu nke mesa ro fu bu nu pette ko zebalie si di he ko bu nu nkinu teja ke vi nkinu teja ka sangu prekeli me tsunu di zomu se mo so shiri akala ke li ji su zano ki ke krumu ame jeme lo se yawe amen.
Nie Phoukuovilie, nie Mechülho, doze pevi sebade, vordi, nie Bazhakese la, nie go pate pejiwe, nie Bazhakese, nie pate tsike liu tsali Thenuko. Kesiezie, Ketholie, Ketherü, Kephrü, Mathi Diekepu, Khusukhu Thekha Mepfhüo. Mathi Diekepu, Khusukhu Thekha Mepfhüo. Nguli daliro a president. Jésus Christa ke Pienyü. Siro Jésus Christa Pienyü ke hami. Pujo Maria bu Joseph ze Kerüsuo ke Bazhakese tuda. Deri unye Thenuko Tsulhu ke ta mhodze. Pfhe ke Mesa Phoukuovilie nuni vatu ke ta silie. Sidi pom hahole ke banu, pom hoginu nipu dilemyepu poki vordishe, David nyo Joseph, no Maria lipi nkimetse michihiche, Pienyü hufe ke bayo ke Mesa Phoukuovilie zoketsela. Mahokopete tseketa tiedze nipu shedze ke siuginu pupie ke ze tsit lieketu lazo. Sishie Joseph Tosherlete nipu diliu pokipu ke setui Pfhe lipie pokimie tsalie. Deri po ponyoyo penyolie ke mochie pokimie simo sidi poe unyoyo za topie Jésus tsalie. Nipu bu japie podie tsekinu patego tsakeliu tsalie Thenuko. Je makengu ke tsati balidio. Jedo Chali tsake bako liro Junior C go. Ugubuche Kordi potise ke lietslidio.
Phoukuovilie gola Kevidzenyü pu tejili dio. Tipe sotogi ke ba heko ke la Linyü pu Jehovah. Nyo Jesu Christa gu heko pusu tsali shesa. Mu heko po pele ke lekhe ke la Linyü le ke vi. Kapi heko tsage tsalam pe shiwe. Heko chido nkel pele mi tsadi mohzanu bor bawe. Nipu shiro no nteja ke vi pette kapi heko ke hunusa. Kisakini teja ke je ke meni. Purhi ke kriye tsanu heko bu sedi heko nibaya ka zagolari heko ke teshibin tsayawe. Anipu chido heko no jabi heko ke tsanu no heko sakira ka hoyopie mhotsanu voryawe. Nipu no jabi sakira ka hogo mhogi sasa sidi Nkedilia tono nipu makesa ki di tsaliche. Jabi unidi kakesa category sa shuro jabi chedo unidi ma meza krokesa category tsache. Heko chedo heko kisakini hako seke vorkim hi. Heko kelhuri se mhotsunu voryawe. No jabi heko patego tsataje di. Ma go pate Jesu Christa heko halike tauzanu chamu melosawe. Amen. Je kepesi ke tsati mikenyebu potise ke le tsle dio Kerüo ke patau ke yelebu potise le dio Sachü uko ke hu ke pfhe enoli Pheoukuovilie bu potise ke le su tsle dio. Hier Kevidzenyü Bible Sunday. Sala Kevidzenyü te soja ho kapie. Bible te soja idi pe baje. Sala Kohima Bible Society of India Kohima branch ko Kevidzenyü kelu ke severdi u ke hu petosewe. Abo peti ke bia hete bungu ke lela u pastor ko pe jewe. Mechülho nun Ketou posedi kazasadio. Bible Society of India have Diekepu kesegmede tichika pra December nipu jakeri kape. Tesaja hotia u ebisiri hailigebi chakra kasla ebisiri peje. Ebisiri calendar ngulido. Calendar no tu tu kabak ngulido. Pomha thokeme yi uliro Bible khapie kepelemi petebu mutheme petebu praketu kaleu bu mission liro hawa Bible Society of India kaleu liro ho muki gimidi kotho hase de partashi kete pumie po bo yo be pesis de no sabi pusdo tichekri kenyemese bogatagi the comic didn't well sugar renaissance renimiapo was Mary Jones. When he drew as well, Deripo Bible Preteponi, the skin of botany, pregated dead, Catholic pregasoponia, Slapuri, Bible Popepo Vietzelenadi, Mangutia, dear Halikanza, Slapo teaches Horumese, Tevadize, to Pize. Kanya koze di pisa Phoukuovilie the Bible CD Bible booksheli kas kangule katala po porananu kilometer hidia kenye chatunu revet body rannapo bala katsunusa Reverend Thomas Charles Sigatu Baya posoki body Bible muli katu meradi boru Kechakechü Bible kazatsi wade mo poyangule madaga pukasiki po punu shudi krada Mu Reverend Hawa Sigasiki Pune Patose Sidi O Anupa no Putika Dioboke passage, Labor Saladio, Libu Pesisa, Mo, for Reverend Kino Nusu Pele. She said, Vorgatiki, Reverend Napunidi, then you have put that Hotudinipu Diephugatio, silly di Bible say, be put the Pomano Nuka put the she. Sidi Posopidi Punidi Late, Deri. Reverend Hawa, Bob Nepatos Segatala,
bua pezeko nipu le thameko kia kertsidi ai uko nipu die khape ur themi petebu urame pete udi prela ka pete wash me de pete na wash me bo promotion dele idika tsike chiki raven ke krimi pue pula ka tsa ai shuzumon peke di seyeno yukeno petebu pradaro kya moisike midiko shuzumon yukero bimodi peke zipete bodaro kya uko sidika tsile 시디 티치니 복제 타타디 디에제 하와세델레시 모고 바베 소사이티 베실레 모 하티키 브리티시 메보디 인디아가 카마야 가잘라 티치니 복제 타타디케 복크르 제 인디아리 바베 소사이티 코카타누 베실레 스케미디 베시글레 니 복제 타타디케 복크르누 노보 하카토 바타버자 ur nanuri tichi sereseme sebokatagi baba society of India volete there bokata tichi mepe thenyemese kevira baba society deshi pesho selakuda sibadi tichi diepengo bokataginu chola party mele parza mo uke huwa bokata tichi kinye senu Kephrü pebi serbogatla ubore nyogola tepu mu ukhadi manyo ko japu sebebi segabogola nyoko peje Deri pandemic tiv no uko Phoukuovilie mate uko bi mo ki gore petekin hezo susa peteli sizo mo chi theory che do pakitie imbala kroza sata mo che do khasmo shbi rezomo nie pilet katako nie tyo kacha sabadi nie tsile ke view no Phoukuovilie karuri be biasa khri seche igatemi pelesa nie pelesa mo nie sebort l'Europe uko ke hukini ke seu Accesso belho assistant pastor to servi morokitie o sekera ka kunguya kaja uko collectors accesso le to servi mor art to servi so gonyo bulle le penyo peshisa Bible Society of India ha pom hatok me ye tholoro hachas senonutaya katholos thuye segaza se kunen negaza Musu Phoukuovilie Diasunu Latuagata Sokoto Sagaza Pachas Hagonunu Tapakraya O Adri Pusote Jetigis Okochega Tolas were Kaketa Takode, the Jimodza, the Jetapukaramus Mazadico, Lesero, Catolasu Maya setting war. Musatiginu Leselero, Catolasu Pomakamaya Tonu. Heavily subsidized rate no kasba musu puo rakakit henidik hepangu no zesya market no there no mu a ma hoyo ke khri ka wala rakakit ke ni di hepangu no zesba nepali ko mhelo ki di hepangu no zesba ikat desi musu ke midi kapelemiko uzeme uyak dzgo rakal sigatig no sokobu uyani prekat niba Biasakatinu Pienyü pesisikan pelero, Cheka tolas 2 years ago. Dimapur auxiliary, how Nortiski put based Sebaya, Pelero Mizoram Azol, Kepri Pelero Shillong, Mu Seulero Dimapur auxiliary. Hanoha Dimapur Vilero Arunachal Pradesh State Peteu, Nagaland State, Manipur, State Petemu, Assam Karbi Alon District, Sokoses. O kasaba mut hanu tibu hanu ta Diekepu gatr kibudikare pokraba je tuyet separate katholasaka we muka saw met pragatalero hepengwa die no met barde muchire thatha o kyupejeza telhamade soko parado je tulega molro Diekepu gatr hidia thepfa tu separ udino selemolo sibaho mu nika hupuri kachasabadi mission matohanu nipubu ni krusdi nijani predi tejaho hakazatina igatape ni pesisa chedo pepesiga takamhidi o uko ke hubu kachakar trubo tsena musuliro Bible Society of India no Maria ka jako la ka chasese
Kohima branch kolar ka chasasribi je Kohima branch no hiko executive member mepfhüo Pienyü kezeke jet judi anu ameriza denomination kepkikete petten anu le keredi meriza way Kethodie wo president uko keze ka chaslido Mathi mepfhüo die serepangunu adetibiza ti mukize detadio deri Diekepu Tsali hozo Hebrew kerekenye Hebrew diekerekenye no Kethozo uke penephe diu kerhime pukaku keni die je chalu tahata pu hekatsa kiri viko su uphu mu urapuk ukeremo ukeli zeko kakip sa unuleko mu wek senakaba nudoko nye pepisia katholas tidipue yuko petebu vapo protohola kaze kachasiji katniki chaiwe yuko metsa kachasdo hey apo bejewe yuko buchedo nopie yuko pesepelegasha ndiu Keredi Phoukuovilie Patapie Uyakezukobu Ngule Ketou Pihiko Pelegashala Mpejie Nipu Nkapeleme Pupuketzebu Onununidi No Jape Ketze Makadio Puripie Kepeke Krusidi Senza Yesele Tene Mirapukala Pinkadino Sepakali Tene Mepfhüo Vudi Kashakatu Pette Mono Jasuche Anipu Shrohiki Zepetenu Jedoha Puti Horokazatio No Jape Sukore Petete Ako Petiganu Zabute Ketherü Zapuza Yesegaliu Tche O Kapenefem Pejewe and boom Pejewe Mehimeloka Sugogino Jasche Hiko Ganurhedi Hikalakali Unipuji Suzana Po Jehobanki Krumo Tejachayawe Amen Peje Jésus Christ Hakilio Zano, Kinisia Peteke Luciawe, Kia Tseketola, Pesikesa, Enoli Nitzelie, Gire, Mulit, Virazo, Uninyo, Eno Kekhriesuo, Mu Eli Vevokol, Tetzo, Uniera deja Tepfenhe, Babu, Gi, Nkokihokino, Kemeza, Kia Tsetuoya, Utze Prepetebu, Vorjabi Unyezejedi, Kikra Peteke Sayawe. Kechano Kikru Varakrabaje. Angami Baptist Pastor Dikon Krüta Huja Vahidia Seu Town Baptist Kehu Tsumugedima Nanu Ndu Mutie Kehuba Dr. Ruokuohenuo Pastor Mu Ulie Tomie Kropo Kehu Haunu Nipu Zaputsede. Pesocha Tepfuko Huja Radeja Tepfenhe Bagetu la jedo Kehushie Phoukuovilie Tsali Dodzeketu la Phoukuovilie pesisa mu peteko Kesiezie pesocha Phoukuovilie huja la jedo Kehushie Tsali Dodzeketu se Phoukuovilie pesisa ya missionary kepetha kesa techie ticheni kinyedi mepfhüo se la zeketu se pesisa ya kepetha mie mikinyeze tuoya leto hautseketu mie Nipu dia prakelie mori BA BSc Muslim ho prakelie morsha graduate kola Thekha kaza nyekere tenye Kethodie hetenya pengun nu sededwa Nipu zapulie to hautsen ke bamie nyelese moroke shoko ke yebe German Mission Board tsele nu chaya nyelese ko dos ja kere pengu di cheni ki nyedi mepfhüo se ketso nyelese ko ki yeselevi
Za Kechakechü Tiunu, Tenyiti Hodza Vorkezu la Nipuki Melodoya, Kechatiunu Peteko Kilas Poti Bapingu. Vorkeze Nipu Zadu Dr. Ruokuohenuo Satsa Pastor Nipu Dieseja Putsesetua, Zapukola Chaba Vimus Robadi Lavorke Pekroche di Peteki Seya, Uko di Yeri Separte Mu Peteko, Nia Peprelice di Chaseyawe, Nico Pije. Pamor Kesho, Tagose, Kepesigese la Niepejue. Nha Kepesigese Gemidi, Chedo, Uko Donu, Zaputse Liro, Eno Kevidzenyü Mere, Assistant Professor, Shalom Bible Seminary, Po Shikadam Hodza, Miakra Febo, Tsali, Thenuko Tsali Kemeza Hudokino Reneli Sidi, Kepathaubu, Poti Segeli Tsalido.
Gesù Cristo, o che la che li usano, che nisedi, che Pelevinuo, pete che lusiowe. Puti che vi, ao capie, atsidi, abu nipu die, se casatio che zela, o che Pienyü, pejeba. Che fu che se fa, che pesi che sekimi. Tie, ugo pastor tsukevor, Reverend Sachü, nipu che kie silidi, nipu pu che kiu nu tuosa, sidi nipu lietonu, pu nidi zaputseva, pu cedo. Miakra, vor pu sotsukeba, soko zedi, vor ugo zedi, nipu rushobawe, ugo mi pengu, garbi, miakra, mu shan mi kinye. Jihar Lanso Baptist Kephununu Vordi Ukoze Kepekroba Ugoro Choki Hola Garbian Lonunu Vorba Ugo Pastor Tsukevor Pastor Anando Siro Kecha Kinu Krüta Rozoni Mu Youth Secretary Tsukeba Sermon Kihura Garbi Fellowship No Tsupra Purnima Shiro Chie Shanmie Kephrü Kristali Pi Uvietsili di Phoukuovilie Mu Ugo Shanmie Donu Kepelemie Ke Rietsidi Vordi Ugo Ze Kepekroba pfhe Basapi Thorampi Mu Punyo Niton Sham Ugo Vor Ugo Donu Bakatsala Unni Mu Ugo Ze Uge Pienyü Shodi Thejaka Sangulie Kepele Pienyü di Lauravo Zaputsala Thena Ugo La Uniwe Ugo Zekelie Pusote Deri Ugo Sashinu Lergatala Uke Husunu Ugo Zekeli Dichapo Pusuna. I, on behalf of the pastor, our pastors, and the church members, would like to welcome our friends from Karbi Anglon who are here with us this morning. We pray that we will have a blessed time together. I request you to stand up once and let our congregation see you. Would you please stand up? Thank you. Ugo vorkili la unimu nipu tsewe. Hapusa pusomoro tsimo tsemhite la pusuna abanu badi le ugo temigo to le kazangusa mo ukezeu kazaseliori ngusidi kenidie pusomoro numo gatala cheputia ori sesena unagamie Thenuko zato no nagamie kenne nduraza mo ukezeu kazaselio po Ketou Tsali vor ukoze kepekroba chedo champion polari unni po kepelenuri punni takiki vitsbie Themigo bu puginu kristari ngubaya kasala pokel hulari ni pu pejewe po bunuri va busheta sdeugo kinino puzele domu Peje Puti hala ni pu tsewe uke huwe Thie Khedi Abu Chu Shalom Bible Seminary no Kepatsaba Zomoto Medono Ketatsuto Deri uke hu Thejasedi Chu Mize Kepekroba Mu Thejangule Bawe Katsa Susedi Kehuze Kazasa Shalom Ri Chiki O Hakropo Tsije Ori Library po tsije mu Krüta Youth Center po tsidi Krüta bu kepekoli kivi ki po sa tsije mu sala shalom ri kechanu Themigo bu kekruhi nipu theja kezache di kechari tsaba mu chedo sedi uke huri ze kazasuna pato hanya la tie sikirka semor shaba mu Nipu ki kachatsabadi Nipu nyeratsero Shalom ri kruhiseje gatsa sedi nikoze kazaso Chedo ugo kezedi Nipu dier krasaken Mathi tute pfhe kuso sere pengun no sere teta ki ame hotsunaba
Nyepu die seka zali kivi puti hao ka aketse mosu sikiliki dia hao arat sada programu mehoba sidi rade nyepu zakeriu uke penyo fe ke penyo zeri pusa zenye gatseri ledi alesen ke seba deri hao anun ko bada sala chido hao seka zasante ugo Mathi tute tefe kuso sere pengu nuno sere tenyiki mehosoro liye grapizode deri hatomie tsa idi ngulidio kuso sere tenyenu mo chido ke pusaken na chaye ahagini separba harvest truly is plentiful but the laborers are few uke penyo fe lie tseke se liyo we mere visode deri hatomie tsa ba ke tse haginu keretsena ugo deri hanu keretse tamoze Kuranu ri Muhammad pugese Diekepu rokra sudi ugo nipu diego keretsena Quran tu te tepfenu kuso pengunu mehosoro but when the forbidden months are past forbidden months hauliro ugo me voya ketze kru puba te kru so tidaro then fight and slay the pagans siro nyego ta hatsaje sidi nanake krize azugo dukriwaje wherever you find them seize them belure them and lay in wait for them in every stratagem ugo ngugeliki ugo telije sidi ugo bu ugo ngugeliki ugo telie sidi tsapahimi utte sekabam hidi ugo tebe balye sidi ugo fesaje ugo dukriwaketo hasha sidi ugo fesaje sidi puba but if they repent there ugo Thenuko dilero and establish regular prayers and pay zakat ugo radilidi kachano ukasalero mo Muslim mejonu ukasalero Allah putika kraza mike jovasya mo Allah pujo kiviu sidipu for Allah is often forgiving and most merciful sidipu kuso soru no me hosoro sidimi ho Allah zeu sinabaro Kuranu tadzego ugo kipusje idipu Muhammad tiki pro Muslim ye tse parketski puri kepetsuze kesese kepetse ye pupetse penaketse hakorize kesese mutu pota mekananu madina no vor sidipo the hertzeli nugetze nanake krize azugo pennali nugetze dukriwa nugetze there go Allah pelledaro kachanu ugo kasadaro ugo ke job vasaje ugo bunuri muslim tsilije ketze so pusa ugo hanume hosoro tie muslim Miakra ugo fanatic muslim shia o muslim tatie petse mori ukakiye kesego hanunu separi jihad sidi je nanake krize yaketsugo dukri utho uginu ke punyago setudi metsno vodi pepu ketse ugo sitro zesia tie ugo muslim ye je me hosoro mugo kuranu ugo la ke tolesu no me hosoro pelle ko mogo dukriwaje moriso ko tebi body ugo bu reddi ketso reddi lietse ketso fesje ketso ugo sumulie there ugo ke tolesu no me hosoro Mathi to te pfhe kuso sere pengu no sere te tagi me hosoro a prosudio ugo kezeru na presi
是些技术那地个木所知所要被带个努沃，是的有个是那个努来灭被他，木个地的里个 view 不米个，就个这个呢，木个说个没见你个，这个是好事，是罗不太灭个地个木子，不是个木没见皮他，个个拉么呢是个，得个有个飞个子对，个没见木。这里头个达拉，是老不些不爱把他给留过去，理业个皮子，的人怕他们为渣，是老理业你不怕他们给这边不连努是那个多啦，查理杰是是，穆斯林面贴，耶稣基督是是这个西米波伊的贝勒呀，穆罕默德是这个西米波伊的贝勒呀。贴汉尼哈这边 compare 这个字，跟买这个字是吃吧么？但是没好说咯。现在个西面，我个自己我个别人发的那个 view， 是我个字，不是给读的是我呀。没别吃别那个读了，是我呀么？但是没吃别 v 是个读了，现在个西面个这是呀，没你不的里是给那我呀。穆罕默德没好说咯不。本来个莫灭个，太灭个我个司机，他个读开完了，不地方那边有个知识的，有个不热地个做，热地个做，非是这个做，是不？但是说太灭，个地个我个司机，不能没接到个做，是我嘞。有个给别人发是，有个马蹄来是，你没好说了咯，tu te promo ke ni ki me ho so lo jisu fu tsa nyo ko zengu le dio jisu kim hidi penyo si ke tsa kim hidi shitze ke simye po penyo vodo ke tsa po ba si ke tsa o ko su ko nguli dio tu te se no me ho so ro johan ye baptise ke tsu pum ho ze redi po cha ze ke sa o ko su nguli dio tu te dio no me ho so lo setan kim hidi vor jisu ke dosi ke tsa su nguli dio mu setan poka do deri poka do le mo mu tu te pengu mu tenye no me pengu soru tenye gi me hosoro jisu krista zaput se deda ke tsa su nguli dio ugo ke kradinu sermon on the mount ya ki jutunu de ki view tu te tamu te fugi me hosoro po ni pu zaput se dade mi tsaka so ho ke tsa po ma to ko se de ugo sidi mehovoro po zego tu pieba po guge zego tu pieba sidi tu teme fet hata tellano po diebo pusa musuwe kakradinu great commission ketseka sakazato sidi puya muki zpa tenu po tella ka zoto vole ketsa ugo so je sia sidi ugo ketsesa tie liye zegino uke penyo fa de leki view tapie uko pe kesa hatsa uko te kutsuro te kuhie te kuri te kunyo te kuse te kura sibadi te kure gatsa uko sigatsa ya lie tsuri pushike krigatsa no lie tsudi lichimie hatsia ugo tie mi ka kari tsudu yamade mo putika cha warya hako ukraze di tsumo ke tala kim het tudi pede sedik tsia si ke tsa ke puli hote de ugo ke tole su no me hosoro look to take care kuso kinyu no me hosoro lichili sheginu temye petagas sunguli johan diliki view to te die kuso sarete no me hosoro Jésus Christ Samaria me fait que c'est. On y est que ce body Samaria fait. Jésus Christ style. Moi Jésus Christ lipi pour vietselie. Sidi pour zaputse se de. Kerdi kuso sera tenye. Hanu me hosoro. The fields are white, the harvests are white. Sidi pu. Liu we krat chofer zede que c'est. Si que ce pousse,
mu Yesu ki ke tse boze ke me tse ga ke tse ugo me hope susuro Samaria mie ufini kra ke tse seya mu liu se di te miuze ke me tse ke se su ngulie Isaiah tu te fe kuso sceneri me hosuro lice lirhetse se di ke pata ke se Samuel keriu tu te kerkinye kuso keretenye no mo hosuro ugo su go ngulito tie liye hause di temie ke met zise ke tse ngulie uke penye fe Jesu Christa tie vori uke hunu zaputse tashe liye mere visite I ke tse pudinye ke tse atyo alesanu ke sedi leba Jesu Christa hato me hoso liro bo ke peta bo temie go peta temie go ki zaputse mu temie go tsike so hoso ke tse ugo bo zenu me hoso nguli dio Mathi tu te ta mu te fagi me hoso ro bo ke tsike no go tsike so hoso te ro ke shogo ho bitor no fo tsike so hoso Dire te krie bu ke me krie da ke tse Re me fubo shedaru bu tse per hisa Mi chi mie mangu se de da Dipu liya ka mogo dipu se de da Hakim hidi zapu tse vor Mu mati tu te te pfhe kuso sera senu moho soro Temye go hako ngudi kere tse ba Sidi ugo Prosoro hamidi tu biba. Siro te roke show huawate. Kilihu dipula lita. Salate mi krokoe. Ungodi she. Tiedzem hake puri Israel nu. Hakimie muchemo si. Israel nu tiedza hakimie getsem hak pringu mo getze supu. Ugo Jesu Christa zeu me hope susoro. Pushi jimie, mi kerke nyeba. Mu puke hura pu vodi zaput seketse petenu. Temie tenye pushi mi jidi pu diren nadu ya. Mu ugo kuso sera senuri me hose. Tiedze Israel nu hakim heketse mi purito mo getze supu. Deri Jesu Christa ugo me hobadi. Linyü grapizede idipu. Ugo sile geronu liemere visite. Temi hako me hobadi po sakim heketse pugetse ugo lepesu keshe. Puge sakim hi. Jesu Christa thievor hanu. Haki hatadi zaput seke bashe po hamhet tudi pudin heketse atyo alesen kesedi leba. Ugori Jesu Christa shime jidi pudiren natu yaketsogom hidi. Ke hudi ke hugetsemetsi nipu die nipu zego rennedi seu vietsia. Deri tien nomo a ugo Jesu Christa ke pelenu talemo mosi ketse lesake. Ugo Jesu Christa zeme hosoro po minye pengu vatsa ketse Ni die vatsagetse, mitsaka sorhogetse, keshenu nu, mitsape hilalegetse, hako zego siseya. Musu tigi kelhugore hako ngu, musi. Sidi pushi me jitu zo. Deri Jesu Christa uko ngusidi, tie liu mere visodegetse. Ugore Jesu Christa, Si ji mitsde, Christa mitsde idi, ke hukiko nu ke pekrogetse, nipu diekeran nu ukagese, hao nise. Deri non ka Kethodie, uke penye fetzile momoga. Ugo penyos se vodi vajowa li vigetse, seringuba. Tie nomo a, uke penye fe zaputseta, Uke penye fe diekeran nu zaputseta,
ugo penyo sevolite tie ugo kapie uke penyo fet moga uke penyo fet kapelenu thalete moga ugo ketoseke pacha die ketzotonu keretsunaba kuso sere pengunu mehosoro so shie jisue na digo mu so tsonyoko so tsonyo peteko nu vo sidi ugo senego nu le miepata hanu mehosoro jisue tetsepete no vodi zaputse keba sungulie po zaputse dio sidi temikro digo ngusidi punnu mejeda ketze sungulie ugo tie temye ngusidi punnu mejeda ya momoga ukepeleu uvazmo bada ketze siketze kropu ngudi punnu meje ya momoga tie temye bu kelhu ginu krista nguya momoga akelhu ginu nguya momoga ugo ketoseke kuso sere sorunu mehosoro kidi jisu hako ngumejetaga ketze ugo mehososhie sokwa tekwo uke feketze tui sidi puba kemeje mutsere tsere toketa so puba Kechakechü Heres Mohakoro Peteri Kepumala Vorbagatze Tiugo Christa Zetuzo Derike Puma Ugo Pfhe Bada Sidi Christa de Renalie Deripuke Pelevinuo Talesimo Ketahago Kepuma Ugo Pfhe Bada Gatze Sulanue Ugo Ketolesun Mehosoro Kemeje Gatze Gatze Jenny ni gatze ugo kitza hanu vordi ugo simeya gatze paka kari ke pumala krali ba gatze sungusa Miakra Krista mi dedi tezawa pfhe deril buke sunu lule mo ba gatze sunguba mugo ke pumabu ugo pfhe bada gatze sungulie tedzebo bugatze kikrupo Putika cha hatsmo bada ushizanyogo silie Kechakechü sevorsa mu kega baki kruwe Kechakechü kezaki nyetsilidi setuda Ketso kevogi uzanyogori mer baketse silie Tie Krista kepeleonuri ugo Phoukuovilie Ukelhu stele simodi, we Krista silite, medzile mobade. Deri mike krimiemu shimori hamo katsem hituda. Tien shizanyo nsemor shaba. Ugo nagamiese, mikrobo 95% Christian. Zahite fe pengu, Krista mide idipuya. There was statistic mehovoro zahitataki to be budding ulito. There hako Krista mide idipuya. Tie Jesu Krista vori zahitata hako mehosoro po punumeshita to momosi. Nomu a zahitata sunuba. Uke penyofa umusa angmusadi punumeshita to mbeshi. Ugo katsosake. Zakenyu kuso sere Thenuko kuso sere Thenuko ugo zaye tsuketsunu liye grapize derim hatomiwe za Jesu Christa miakra ngusdi punus sebada gatze zigi moshi shoda gatze urgency how tenus sebada gatze ugo sungulie na kertsukesem hidi Johan diliki view to Tedie kuso sera pengunuri. Temiego Samaria mia ufenika kraseya. Salametsu ufenika krase di forketsiki. Jesue pusi jigoki.
Liu where Krabye revisite Diekepu, Musu Themiego, Thenuko Dilemo Gatsala, Punomejedi, Tieliagua revisite Diekepu. Tie, Ugo Kizuno Mehosoro. Countries Kriganyedi Serathinieba, Temye billion soru, 6.1 sorudi point po. Temye billion sikatsa Kizahanaba. Muranaka Krano, Za Kribono, Zapo, Christamie, Zakinie Christamie, Ikatsa, Ugosi. Kizono, Tie, Christa Silicomo, Kekraba. There Ugo Tie, Kizo Kawadi, for Ukihu no Mosake. Ukikru no Mehosake, Utu Umehosake. Tie, Jesu Christa, Nkikru Ngudi, Liemere visite Diekepu Mokisi. Tieno Nton Kesele Demo Moga. Tedzebo, French, Marshall Miebo, Pugatza. Sibobo, Bro Pukitiobu, Lisanu Dipu, Pukitio Puki, Siboho, Liketo, Puchabamo, Idi Pudikalasa, Mukida di Ketsoketski, Siboho Zaparketo, Tichikribo Jelly Tato, Diekepu. Ski Nipu Wesher Jer Krisevolilije, Diekepusa. Temie Ugo Ketolesuno. Chili Pu hit a phone mehosoro, Temie, did you hit a near Jello? Uke Kuabaro did you hit a tie, Diekepu. Nipu Tajao Gibaro did you sake Jeril Hudo. There Ugo Sikatzel Hulho. Ugo, Tie Jesu Christa, Pie Uvietsegeto. Where Kikatsakipo no, Lipi Uvietsaga. Sibo, Dikripo Shinu, Mechur, Pitsubar Rolero, Jerikrilis Morsode, Diekepu. Ugo, Tie Dichi Hoyoki Zanu Lukituki, Kikechiwa, Febaga. Ugo Jesu Christabu. Uke Pienyü Phoukuovilie, Putidenie Ketsa, Sule, Murkrimor Shoda Ketsa, Uke Pienyü Phoukuovilie. Jaseu, Hatomie Zagetse, Hatomie Zabagetse, Supu. Muke Pienyü Pugesse, Diegon no Mehosoro. Jemuche po liu revisite. Mum hatomie zada getze Khedi zadaga mori hatomie ki juje modega getze ugo tubadi ngumo. Tie Johan tute die kuso serapengu ki mehosoro. Liu nyego Thekha balio Diekepuya. Deri mehosje. Liu we krapie revisite Diekepu. Tiem hatomie hao Kiketsoko Pugabaga, Ugo Lepesu Kesiezie, Nomo Apuba. Ugo missionaries go Ketsebie, Chazu, Dilikivika Zaketula, Ketseya. Miakra, Ket Voliamo, Deri Uba Uzunu, Kechanu, Kephrü, Miakra, Skirka, Kasidi. Kephrü, Tie Sokorim Hatomiezo, Soko, Uke Pienyü Liu la, Hatsudodi Tusede. Nerichedo, Uke Pienyü Diunu, Sekazasakana, Hatomiegoa, Nomu Apuba. Uke Pienyü Dirna Leba, Uke Pienyü Zesibade, Tie Ukagasu. Ukapi uke Pienyü Phoukuovilie hao, Nomu Agiba, Musu Nozomoro Tsaliho, Atiozomoro Tsaliho. Mu Nomu Au Tie Hatomida Getze. Su Sidi Gazasa. Mormons, Phoukuovilie,
Temie, the prepared tebu, Dikon, Ukelhuno Dikon, missionary Tsamoshaya, Idipu. Ugo Kehue, Shiazomo. Kehu Ketuva, Jekapata Semoshodi, advertises Mechü Tsali Disi, Simo, Uke Penya Fubu, Crossedy, Microber, Thekha Tsali. There Ugo Mormons committee Dikon su Tsamorsho gets a Ugo Subayamo, Uto Uginu Park at Zemia. Mutie Leo mere visited gets a Ugo, Sibe Visalide, Hatomie, Kimitisi gets a Nomu Agiba. Tien Nomu A, Patomie Prede, Mugo, Patola, Palitumo Musi gets a Mu parlier lero, Ugo, Chathello, Kuso Serate Tonu. Uke Penyofaki Chaji, Sidipu. Ugo Kechanu, Ugo Casimor Shode. Ugo Kuso Telao no me Hosoro. Nipu boom Hatomie Ketsepie, Linyü, Tsaliketula, Chaliji. Tie Uke Penyofa, Liye Sedi, Ugo Chesa, Deri Ugo Kawamo, Ugo Bu, Uke Penyofaki Chanu gets a Sedi Ugo Chelas. Chanu gets a Lero, Tie A Christa Sibe Villide, A Christa Zes Sibade, Nipu no Abu Akapie, Ntsaliketula. Across the Jagets Ugo, Su Sedi, Nipuki, Chamoshade. Ugo Chayu, Liye Grapiza, Derimatomie Za. Liye How, Mori Liu, Kirapubaga. Liu Kirapubaga. Mumhatomiko Supaga. Jedo su sedi Ketosnaba. Liu Azo, Patomiri Azo gets a Nukubusu listener. Pasidie to take care of Kusapengu no Mausero. Pelevinuo, Tilegi, Pakengulia. Deri Lieki, Kevidzenyü, Thenkhalia. Puti Ugo Festival Ho. Puti Kevi Hakim Hegets Basil Ho. Tie Ntiu de, Tie Atiu de. Hakesimi po Puketsa. If the will is to be resurrected, it must first go to the cross. Tie no legatsu. Nkepeleu, Morim Mengubunu. Tusher legatula, no cross nu. Ukepenyofer gukawasu. Sunu vomor shode, sunu krasamor shode, idipu. Ugo Tie Ugo Tsaka Sasake. Nomo A Tie Avuliu revisite Momaga. Revisitaro Nomo A Avukasati de Momaga. Nipubu Japie Ugo Petetsidi Tie Ugo Bu Uke Penyafer Linyü Patomie Tsepeliatina Nyopatepeje. Zapudie Tsugola, Capitao Bejewe, Ugo Peteri, Capitao Zapudiginu, Tejangu Prelinie, Catsa Susa Pelewe. Chedo, near Lerdi, near Banu Bazodi, Nipu Zaputsagasla, near Pete Bejewe, Siroke Huchedo, Uza Kapiake Bagori, Umeseno, Nipu Zaputsepevis Segasola. Nipu Bejewe, Kepenyu Vubu Jabie, Patego Tsageli Utiliet in the Jedo, Uko Kehuki Katogasa, annually
nini sekose mu anoli vimenyo solo nyepeje Thekhanu keze Tsaliku Krikinye di serapu tsalidio Krikinye di serapu Tsali Krüta je potisegele sus tsalidio Tsaliku Krikinye serapu Loro pateo je uko keze Ketsagabo Kepusidi keze Mechü Tsali Pienyü Kevilevonuo kabi uko tsidi uko ze lavori jitie diche haunu Thekha Tsali to kesela Kethodie Pienyü tsisuduke siro nha Bazhakese kemidi ABCC pastors mu Dikon skoche tsumukidinu kehuje kechanu holari keze kechatana siro chido Ketou zaputsu kese die sakosidi Pienyü ze Kerüsuo siro Phoukuovilie go ugo pate hunyu hola keze Kechakechü siro nienun Kekriho baliro sedi nipu ze Kerüsuo di chido la Kehutsigelie tsalidio keze Mechü Tsali mo
Krüta Kemeza topo Jehovah za tempe shiwe nipu Kechakechü Kemeza nipu heko za tseyawe nipu no che dozo shiri heko zela vordi heko bunu nipu nroshoge legolam pe shiwe nipu no che do japie heko tsage ta peledi heko tejeyawe nipu anipo heko bo vimu sorhodi chithiti che hari pe volidi tie la vordi nipu te krotala ho tsoge lampe shiwe nipu nipu heko mato tsegele tsogom hogiri nipu heko nipu zatsewe no jasje nipu chedo heko nipu mhodzno vorke tsegemidi nipu no migo tsakri sasegele tsleche shiro chitiki nipu heko pastors medicans meko kehu ke ba hanu nipu no chabie he le tomigo category tse nipu tie le tomigo bunu tie kehu hanu vori nunna ke saringuli di tie ne ke tsunuri to ke hesa sali ke to tse di ne tse sali ke to nunna su su khabie o le tomigo category tse ke le tse che nipu shiro nipu che do no hi go zeler ke tse ke midi nipu heko nipu heko mengu ke kri sedim hodzano vor ke tse midi nipu no tie jabi heko tse che heko ke chayar nasidi heko bono tie heko ke lu ha sedi nipu kepele ke hunu tse di lu sele ke nipu heko kri che heko nipu ke tatsemi prezo heko tsoge mo me prezo der nipu no heko ngumi chidi heko kri che sidi heko bo heko ke lu ha sedi nipu heko ki no tselevi bashi heko za heko mesenu nipu zapu tsele ke nipu no heko kri che nipu non tuom hasibe heko ke chusa sidi heko bono tie heko ke lu ha no nipu mpele ke lu ha no heko bono tse di nipu lan hu ke sa nipu no heko kinu mengu yawe sala nipu non tuo chedo ler ke le pate kri ke sasa ke le tseli che heko bu sidi nipu chedo bavado hanu nu nipu Theja ke vi gonguli di la pada zo shiri ke hurabu tu zo shi ko ke lu house sedi nipu zapu ke lu nu tu le ke tu nipu ko kruisi che he ko ke lu gi no me bunu Jesu Krista ke vi he ko ke lu gi no Jesu Krista ke Jesus nguli ke to nipu no ko kruisi che he ko bo nipu ke kriengu ke meje zaputsa mu he ko bu he ko ke vitto sedi zaputsa thadi nipu ze ke segeli mitsa preli ke to nipu no he ko mi bo tsa cross nipu he go che do baba da honori he ko mi bo tsa ke luri khaka sabien tsidi Jesus Christa he ko hali ke ta uzanu ma go pete chamu melo sawe amen.